Remedios tubabijema urukurebera eirwariro ngo bateganisa ubwibura rya X-ray hamwe na za scan kandi tubine ambulance izarro eirwariro naryo rufunzire habaho umukoro gwo kurundana sente zo kuhwera eirwariro hacaye cya Kakatunda muri Muhanga Town Council district ya Rukigane kigenderwa cyo kurebeka ngo ebirukuburwa mu eirwariro byagurwa tumetoa ekintu no kugira nti ibyo kigwariro tushine kufuna abagwire binji bakurifaringa Kabale kandi oshanga tujine ambulance yo kubatwara so kushanga bamwe bafero mu muhanda kandi abandi batinde na transport so aho nayo tukwasira munonga kandi ikindi twina abakazi binji abarukuzara mu eirwariro ryitu so no shanga nti abakazi baburizire bitanda ningashi icombe kucitu bari kuzarira mu gice munonga tebabijema yayorekangwa abakazi nabatambura munonga kuzahirwa rya Kabale Regional Referral Hospital kurundo buhwezi butari bumwe na bumwe ubuhereza bwa X-ray nitubona burizoba nk'abantu 10 abari kwitaga X-ray kandi scan tubona nk'abantu 20 bari kwitaga scan so shange muno cyatwato munonga twabarifaringa kandi ubwo batine sente zo kujantiza abayisa magwaruro amahangu kandi ubwetoshimiye kuba tugine hano Reverend Father Byamukama John bwana mukuru wa Kakatunda Bukinda Catholic Parish yayoreka ngo nebenda miliyoni 2 mushanju okumaraho buremezo ngo mbashabe ngo buryo muritwe abo mushokero w'eirwariro hazotaba muri yose umushokero waryo kurira kusha rigambeho kandi oyije bakutambire ninga munywani wawe ningo mwana wawe bamutambire muri eirwariro Kamusime Caroline Muhwezi umunyishengero kazi wa Rukigano mu behaireyo kwatanisa n'Abatuura okutungura eirwariro kandi yahayo miliyoni 10 okuhwera mu rumogo ngeno nintekateka eirwariro nkabe nindetenka International Health Centre abo kwani rukorera amahanga gona agarukura abadoro Ronald ndiyo mugenyi owabo mugenyi mukuru aha mukoro guyataho miliyoni 5 okuhweraho muhurureji ne sente zitwashoroza bayongeraho tukongera ibindi bintu tugatekateka ngo biraza kuyamba abantu bitu ndwara habizubyo barabine kubakebera no tirira yamba kugira ngo abarwire kushanka no kucebeza kumanya ubundi umuntu ahurire ko nkayekebera manye amagarage yo kugemerire esente ziri kushika miliyoni 6 nizo zurundi no hamukorogo gasha kwa Job namanya